Rojavayê Kurdistanê dembaş guhdarvanên hêja. Dîsa bi xelekek nû ji bernameya ji şehba em biwerene. Di nehê çileya sala 2013 de sê jinên têkuşer, Sekîne Cansız, Fidan Doğan, Leyla Şeylemez di paytexta Fransa Parîsê de ji aliyê Mîta Turk ve hatin şehîd xistin. Çima komkujiyeke wisa pêk hat. Çima faîlên vê komkujiyê heya niha bêhesabin. Jinên Kurd li tevahî Kurdistanê li ser xeta Sekîne, Fidan, Leyla têkuşîneke çawa raber dikin. Guhdarvanên hêja em ê vê mijarê bi mîvanên xwe re di xeleka xwe ya îro de nîqaş bikin. Mîvanên xeleka me ya îro endama navenda lêkolînên jinolojî ya kantona Efrîn û Şehba Zaxojan Hüseyn tu bi xêr hatî. Spas. Her wiha endama koordînasyona Kongrastar a kantona Efrîn û Şehba Rîhan Elo tu jî bi xêr hatî bernameyê me. Spas xweş. Heval Rîhan em bernameya xwe jem te da dest pê bikin. Têkuşîna jin al hemberî sîstem û dewletan hûn çawa dibînin angu dewlet jî vê yekê çawa dibîne ev têkuşîna ku bi salan ku jin li seranserî cîhanê têkuşînek bi vê rengî dike hûn dikarin vê yekê çawa binirxînin. Destpêkê merdikare bêjê taybet em bi vê komkujiyê ku hatî meşandin hat li ser her sê jinên pêşeng em şermezar dikin em wa şehîdna jî bîrtînin em weke jin jî şûbdarên xet û rêya wan in dema ku mirov însan bixwaze pênasa bike vê komkujiyê hatî meşandin taybet merokê ji dîroke dest pê bike ji ber ku di dîrokê da bûyerên ku hatine qewmandin û ser axa cîhanê û ser axa taybet rojhilata navîn ev tekuşîn yanî tê rabarkirin bi tekuşînekî bilind ji alî jin ve hatî meşandin ji ber ku ji roja destpêkê da yanî ji em bibîn ji civaka xwezayî heta rojê îro ji derketina sîstemên em bibîn dewletê di Somerê da di wê demê da yanî xwastin ku em bibîn sîstemekî teqle bikin ji ber ku berê di destpêkê da hafîzaya civakê yê ku civak bi rêva diber bi awayekî herî xwezayî bi awayekî em bibîn hemî civak derdorî xwe kom dikir jin bû li hev derketina sîstema dewletê da yanî ev tişt hat meşandin zêdetir li ser jin xwastin îrodeyê were pîçkirin xwastin yanî hakimiyeta ku civakî da bi rêva dibe ji destê wê bigirin bi rengekî teslîmê em bibîn sîstema bikin yan jî zihniyetekî ku her tim yek aliyê civakê digire dest yanî em wek em dizanin civak bi xwe ji em bibîn dihê manin bingehîn pêk tê zilam û jinin lê ama ji ber ku sîstemên dewletê qebûl nake ku sîstema wek hevî û edalet û demokrasiyê dewar de were meşandin ji bo vê yekê jî hewl dide tim her tim sîstema yek alî yek zihniyetî baveksalerî bide meşandin ji ber vê yekê jî her tim bi rengên cuda cuda xwastin yani ev êrîş li ser jin were meşandin ev yani hewldanên ku tunekirina rûla jin din dir civakê de were meşandin merokê mînak jî bîne bigire dest weke çawa gu di sîstema me bîn di rûna me bîn Rûnesansa da di Awropa da çawa ku xwastin jinên ku zane jinên ku xwedî taybetmendiyên zane konibin bibin derman û bersiv ji civakên xwe re hew me bîn navê no kesên pêrhebûkin hatin nîçîra wan hat kirin û hatin kuştin bi hezaran jin di wê demê de hatin kuştin û heta rojê îro de jî mesela di heman demê da biriya ûlan yanî ev em bibîn zext û وێریشên ku li ser jin hat meşandin xwastin di rûla wê din dir civakê da qels bikin biçûk bikin ji ber ku rûla wê zêdetir nemîne her tim taybet herî dawî di ûla îslamî de ku derketiye ev zêdetir li ser jin yani zextên wê zêdetir hat meşandin lê di roja îro de jî em dibînin yani di berdewamiya dîrokê heta roja îro jî em digînin sîstemekî ku em bibîn sîstema kapitalîstê tu tê meşandin li ser jiyana me heyî rengekî cuda êrişî li ser jin dikin kirin em bibîn weke kesayetekî bê cewher kesayetekî tenê madde bi dandin û standin vê re yanî xwastin wê ji cewherê wê weke jin vala bikin ji ber vê yekê jî di roja îro de jî em dibînin yani ev sîstema ku hatî meşandin ser erdê yani her kes sîstemên ku dîsa em dibêjin yekdestiyê nîşan didin û zihniyetekî ku demokrasiyê nav xwe da nehewînin vê sîstemê didin meşandin bi taybet sîstema me re dikare bêje sîstema dewleta mînak bigire dewleta
تركيا حموك هسن وسيستم كو وك سيستم فاشيست ماشينا يعني عيني في سيستم ضد المشاندن د بشتي دركاتنا ام بين تفجر ازاديه كردستان تفجر ازاديه جن بشتي دركاتنا فكر فلسفه ريبر عبد الله اوجلان يعني اف جيهان جشتي راستي سيستم كي فلسفه كي نوهات او جي سيستم ديمقراطيه سيستم كو ازاديه جنتي دا بنجهبه جبو ديمقراطي كرنا حمو جفوك جبو كو جيانا كوكهف وري مشاندن دندر في سيستم دا يعني رولا جن د بيشانتي دا زدتر هوت خياكرن يعني ام دبينن بحزارن هوالن جن يعني بري خدان ما بين جاين ازاد بري خدان قادن تكوشينه جبوكو خصنا ما فنخه يعني اف زدتر رولا جن دندر في سيستم دا زدتر بالكيش بي جبر في كيجي دروجي ايرو دجام دبينن يعني سيستم كي فاشيست يعني تشا مثلا د سكينه جانسس د جنا يا كمين د نوفا فيري خصنا دا د سبيكر بتفليبينا وين خباطن فيري خصنا دا يعني روج بروج خباطه ما زنتربي وبحمود حميس كرن جملي بسدان جنو د سبيكر وبشجنها بلاف بيه حمود النياي دا جشتي اصلا مليونان يعني ام دبي ام تكون اوليك دم بنرخينن يعني مثلا دهندر في سيستم دا تشاوك مثلا سيستم داعش سيستم داعش وهتي مشاندن لسر جالك وماد كود روجاوی کردستان دا گلی ما کود هرم روجلاتا ناوین دا جیان دکه خواستم به آوای کی حشک به آوای کی ریشی لسر جنام پیک بینن ترسه کی مازن دندر جنان دا بدن چاندن و یعنی اف سیستم راست یعنی لهمبر و یعنی دنیای دا بومیناک جبرکو یکو لهمبر و سیستمی لهمبری و هز تاری شرکریه هزم پاراستنا جنبین یپجه ینکو بنگه خوش اما بین رخصتنا اما بین تفجر آزادی جن یجستار دگرن جبر ویجی وک جن هم پاراستنا خو وک جن کرن هم جی پاراستنا گله خو کرن جبو ویجی یعنی تایبت استانبول اما بین برخدانا کوبان داری میرکانی گو خطقان دیل هم بر و ذهنیته اف پروژه سیستم راش گشتی والا درخست و اف یعنی تکوشین بردوام حتی روجی ایروجی چاوا مثلا داویه ام دبینم بری و چند سالام 11 سالان 2013 دا نهي تشيلا دو حرسي هوال ما هاتن شهيست خستن هوال سارة هوال روجبين هوال روناهي يعني افجي بلدك كوتشاوا مثلا جنن كود خستن دعوة ازادية بنجها ازادية لبايتخت فرنسا باريس بدن ما شاندن خستن وان جهولي رابكن يعني اف جبر في يعني مرات كوري بيجي برخدانية جن لهمبري فو سيستم تاريخ حرتم هات مشاندن وبرخدانا کی مازن و بتکوشینا کی مازن هات مشاندن و بدلن گران هاتن داین يعني بحزارن جنن ما يعني مقارن سميناك هفرين خلف بدن يكو لهمبر بين سيستمين تشتين جبهة النصرة هات دستر دستي وان هاتن هدف يعني هاتن شيء خستن وحتى روجي وك بحزارن جن بفكر فلسفية كوجبو ازادي وديمقراطية تکوشین دکن. سپاس هوال ریحان اموارن گلتا هوال زاخوجان دناف تکوشین جن ینکو د سرانسری دیروک دادر کتنه هنگ سایت جن در کتن جیهان تواهی پی باندور بون گور و چاوا کاری بون او جن مینا شهید ساکینه جانسز گوهارتنه که دناف کسایت جن دا پیک بینن تایبت هون وک جنولوژی هون ساکینه جانسز چاوا پیناسد کن مروف دکارا بیجا دیروک ده گلک جنم پیشنگ کو رول لیستنه یعنی دیروک گیشتی ده وک جن رول لیستنه ده همان دمی ده یعنی میراته که هری گران ده هندر دیروکا جن ده آوا کرنه هنه جنن پیشنگین دسپیک جنن خداوند بون يعني دسپیکا درکتنا مروفاهی ده و دماکو ایدی پیشکتن چیبونه ایدی جواک هاتیه بریخستن کرن دوی دمی ده جنن خداوند وکه جنن پیشنگ دهات الناس کرن ينكو يعني حياة رجاء روجي هشتنا كو جيان برنگه كي جنتية بردوام بكه دبشتي ويدا يعني اف تشت ام دبيجن جن خداوان 10,000 سال بري بشتي ويدا ايدي ديروكا جيهان دمروف دكاره ديروكا نودا بيجا سردما نودا دناف جنين جيهان ده قالك جنين بيشنگ دي صادر كتن ينكو بمافي جنان بانكرنا ينكو ناف مافي مروفان ده يعني بالكشاندنا لسر چاوا چما مافي جنان ناف ده جهنه گرتنا مينا كوانجي
كلارا زيتكن، روزا لوكسمبورغ، أولمبيا داغوغس، جان دارك، يعني بر ميناكن بر بلغان دريج بنافن جنين بيشنج هنا ميناكن ويجلكن ديروكا كردستان دجي عيني يعني تمام كرن وك ريزا ديروكا جن أنجي بيشنجتيا جن ديروكا كردستان دجي بر جنين بيشنج دسر هلدان كردادا الرول لستنا كيلاك زلامان ميناكن ويجي برن نافن وانجي برن بلغان تجي دكن ميناكن ويجي ظريفة خانة باسي خانة فاطمة رشة بر ميناكن وصهنة مروف دكاره بيجد ديروكا بكا كدجي یکم جنا کو خواستیه و پیشنگتیا جنه بردوام بکه شهید ساکینه جانسیزه هوال ساکینه براستی جی جنه که زانه جنه که ناسکری جنه که داگرتی یعنی یکم جن کو دناف خباتا پکه که دل کلک ریبل عبدالله اجلان جه کرتیه شهید ساکینه جانسیز بو آنجی هوال سارا بو مروف دکارا بیجه وکه فیلوزوف جهگرتو بود دناف خباتا پکه کده يعني فيلوزوفا جن ياكم روف دكارا بيجا ديروكا جن آد كردستاني جنوفا دنافا بكا كده بنفيسانت برنگكي و ببا بنجهج آزادية جن رد سرانسري ديروكن كو چونا وين كو ورنجي يعني تاني دما برخدانا زندانان ده مروف شهيد ساكينة بدن نشاندان آنجي بدن ناسكرن يعني برخدانا کو هوال ساکینه د زندانان ده دای نشاندان نکیمی برخدانا هوال 14 تیر مهیبون مظلوم دوغان حقی قرار محمد خیری درمش و هوال وان يعني عینی برخدان دانشاندان يعني مروف دکاره بیش نکیمی برخدانا مظلوم دوغان بو و ده عینی دمه ده بنگهک يعني بو بنجهك جي برخدانا زندان يا حياة رجاء إيرو هفال زندان اندال برخددن بو ميناكك بو مورالك بو بنجهك برخدانا شهيد ساكنة دعيني دميدا شهيد ساكنة مروف دكارة بيجا وكا جن بنجهك جنا آزاد جنا پیشنگ جنا زاناره دناف پکه كده و د تواهی دیروکا کردستان ده يعني مهرة خالي خص بنجهك او صداني مینا کاویجی د پرتوکاوی جیانا من هرتم شربو جیانا من هر شربو دوی د پرتوکه ده خویا دکه کوچاوا گلک شرنج گلک آلیان ده بهفره ده ماشاندن يعني مروف دكاره بيجا شر ذهنية جواكي شر مالبتي شر تفجري و همان دمه ده شر شورشگري يل سر چيان کو مشانديه يعني دوان گشت كادا شهید ساکینه شرک دایی مشاندن جبو گوهرتن جبو پیشخستن جبو کو مهرک خال لوی قادنا گشت کاخه یعنی شهید ساکینه دمی داخفه دبیجی من مالبتک جریزه اشتا چکرنا مالبتک بچوک زواج بظلامك راجيان كرن من نبهجرند اف شواز جيان بالا من نكشاند يعني جبركو يعني آمدکاری نوی جیانا که پر بواته و جیانا که کو مگه آزادی دین جی تواهی جن جهان رهبو و براستی جی یعنی مروف دکاره بیجا گهشت انجامی بله سپاس اول ریحان متخازن جارك دن ورنگلوه وين وقت هفجرة كجن رولا كما زند ريخستن كرنا جن دناف جواكي دا دليزن طيبتي متخازن يعني جنين كرد ينكو طيبتي وين وان ريخستن دكن دفي راستي ساكينة جانسز دا چاوا دبينن چاوا بي باندور بونا يانجي چاوا دنرخينن في راستي راستي جي وكا ريخستنا كجن ام تكارن بيجن يعني هفال شهيد سكينة جانسز وكا افسانايك يعني جمرة جبركو تشتد كساياتي خدا كريه بالتكوشين وخباتا خو كريه بطيبات دبري نها ببينج صالي يعني اب يعني الهمبر ام بين عرفوا عادات جواكي يكو قبول ناكي كو جن بظلام مرة در كافن يكو حرتم يعني چاندكي كو جن دنگي وي در نكافي هات بي چاندن دناف جواكي دا جبر في وكا
سر هلدانا كي جن بدركتنا شهيد سكينة دست بيكر أفسر هلدان بطيبات يعني ما دست بيك دمي مروف جيانا شهيد سكينة ببين كوتشاوا دست بيك كار خباطي خدا دناف ام ببين جوانن شورشگری دا خباطي خدا كر دهندر كارجهن ام ببين تركيا دا كار دكر دا شغلي جبركو دو حرتم يعني هول دا كو جنان بريخستن بكي دهندر كارجه دا يعني ما فو دعاء واجبو كار نتنه جبو كو براكم بكي جبركو خواست ام ببين زانبينا كي هشي زانبينا كي بردوزي بلاف بكي كو جم بخو ما في خب دست خباهينه ونكفي بندست كسكيدن جبر فيا كيجي اف يعني خباطه و يعني بالكشيه كي مازن دناف جنين كردا تشيكر جبركو جنا يا كمين دناف شش جوان كردا بجه بي خبري خستن دكر دردور و تشقص جن حماس كرن وزيدتر افري خستن بلاف بي جبركو كسياته كي وي هبي يعني بالي وي حر كسي دشان بلكي ما نديتي لي اما دميت برتوكا و ام بين جيانا من حرتم شر تبخينه تهيس دكي كنت شهيد ساكنه تجيان دكي تشقص ام بين كوكين و هابين شخص تحليلات وهابين درباري جيانه درباري ام ببين خدي افاكرنا جلكي شورشگری افاكرنا جنكي زانا و بيشنتي جواك خرابكي جبر فيا كيجي يعني الكداري دا بيوستي الكداري هات ديتن هفال سكينه هات شاند جواد جيرا و دار ام ببين اركيخه بسركفتي درباسكر او كي هري داويجي خبطه وي داويه باريس بي يعني دفدرج دبينه دميكو جهه كي ما بين تورسكا كبرخدانيه تورسكا كازاديه هات في خصن دجمن فاشيست اما بين سيستم قراجي ناخذن اف سيستم ديمقراطيه ورا افاكرن يريشي وجيه دكن جبو فيجي يعني بلكم وندهي كما زنش شهيد ساكنه دمي شهيد كاتيه يعني جبو جنون لأما لسر كدا لسر خباطه بحزارة جن روج بروج جيانا خبري خصندكن يعني نكاري رولاوي اما بين راستيه كو دناف جواك دهاتيه چاندن يعني بندورا كو هري مازن دناف جواك ده هبي بله سپاس هوال زاخوجان ام جارك دن وارن گلده در حق سه جنين تکوشر ينكو ما بحث کرنه شهيد ساكينة شهيد فيدان و شهيد ليلى لپایتخت فرانسا پاریس کمکوژیک دنه چلای سال 2013 پیکاتون و بویاره چاوا دنرخینن تایبتی جی لولاتا کی کو وک فرانسا وک دموکراس خود نشان بویارک به رنگی پیکاتون و یکی چاوا دنرخینن هدف قرتنا جنن وكا هوال ساكنة هوال ليلى هوال فيدان هدف قرتنا كبر يعني بما بست يعني بواته بما بست يعني جنا كو زندان دا جبوكو سرين نتاوين دجمنرا يعني هالوسطوية كو تفي سر أسعد أوكتاي كريا جنا كوصا هدف قرتن توا تاكو دجمن دويدا ميدا يعني خاب سر دخيني انتقام دكي هدف قرتنا في سجننا هدف قرتنا حركتها بككي حركتها جن فكرة جنا آزاد بو يعني نتني هدف قرتنا جبركو دماكو يعني شهيد ساكنة بشهادتها شهيد ساكنة را بككي مروف دكارة بيجا يعني يعني كسك ونداكر كو كسك فكرة جنا آزاد دهوناند ونداكر اللي بلد ديسا برخدانا شهيد ساكنة ويجمرة ببا بنجهك كو أم يعني في ريد تمام بكن دوزا جنا آزاد تمام بكن قال لكم كوجين دنجي بويرانجي تشيبونا صالة بوري مروف دكارة بين زمان كم كوجيا لسر هوال افينغوي ودهنرمند دنجي بيكات اوجي لعيني هرم بعيني رنج تشيبو اوجي بهمان ما بستيبو جبركو هوال افينغوي جي يجي كوميتين امدكار جي اندام كوميتين امدكار ياكو وشهادتها شهيد ساكنه بروتستو كروبون يعني افجي تواتاكو دخازن دبيجن فيمينيسيدي بيك بينن يعني قرقرنا جنسية جنان بيك بينن طيبات شي جنين كوب ما في جنان باندكن جالية ولات فرنسا وبانكرن هوان بالديمقراطية جي يعني فرنسا راستا دهن تشتن
شكلي دا ديمقراطية ادعاء دكن اما نا ولا تكي ديمقراطية يعني فرنسا يكج دولة ينكو بهالوست دناف حلفان ناتو دا يا دولة هجمون دا جهد جرا و كومكوجيا شهيد ساكنة يا كل فرنسا بيك هاتي بكومبلوغاريا تركيا يبو 200 تركا يكو دولة فرنسا جي جوان را بيك آنية يعني بلكي ام جارنا دبي سنهن هالوستان جبوري وبريا خاصة ريال الروجافا نشان ده اللي اما فرنسا دولتها كي بركورة جوهري خدا جريداي دولة هجمونة ونب السارخايا يعني دولة هجمون حلفا ناتو دولة اشتكور فرنسا دلفينا يعني مروف دكارة بيجت تشتي نافي خد ديمقراطي دي جوهر در راست لفرنسا يتنع اف ميناكن كو ام دبيجنجي شهادتا فان جنان البايتختن فرنسا افاده هري باش و هري بواتها جوية كيرا بله سپاس هوال ریحان جده 2013 حتانی نها يعني جلك سالن كل سرويكم كوجيرا در باسبون چما حيان ها طول پرسینین راست در حقی ویکم کوجیه دا چه نبون و فاعلین کو ویکم کوجیه بیک آنینا چما حيان ها نهاتنا اشکره کرن مخابن يعني دمك وافكم كجيات مشاندن بشتوي يعني جوتن يعني كاسك ابن في عمر جناي فان يعني شهيدنا هدف قرتيه وشهيد خستيه لأوجي بشتي دمك هات كشتن هندر زندان دا لأمد ميكو إنسان بحث بك وتحليل بك يعني بتاخيا كرن كو روي يعني تا أشكره كرن كو إيكو جبركو نخازن يعني راستيا خا أشكره بكن جبركو إيكو هشتنا كو جن ورن هدف كرتن بأرمانج كرني بأرمانجكي بدسته سيستمكي أم ببين ميتكي أم ببين جهاني تما شاندن دبن أم ببين مسائر دشغلن جبركو خا أشكره ناكن نخازن روي وان ورا أشكره كرن لجبر يعني هر کسی که بخوازه هنکی راست دیروکا وان سیستمان ناس بکه يعني خيايا وتي أشكره كرن يعني ديارة دولة ترك وما بين دولة فرنسا بهافكارية كي بهافدرة بحردو بهافدرة بهافكارية ما بين هزن هجمونيك اف بوير مشاندنا جبركو اگر كاسيكو اف بوير مشاندي وري أشكره كرن يعني ري وان دندر سياسات الجهان تي أشكره كرن نخازن اف يك وري پیش خستن جبر في كي هول ددن لسروي بقرن انجي ما بين ريان جودا دكان امي كاسكي مثلا وقل وان داكر بي انجي كاسكي سر الناس هالشيخ بي يعني هول ددن كو او جوير ريو ريبوزي ما بين جي خاتي وي راست درخينا بكن ما بين مافكي ما بين كاسكي تكاكاسي اللي بخد اساس ده بخل يريش لسر دوزكيه يريش لسر ما بين نتواكي يريش لسر حمو جنن كو جبو يعني آزادية وجبوب جهكرنا سيستمكي راست و يعني أم ببين سيستمكي كو حمود جفوكتي ضروري وان هبه جبو فيا كيجي اف إريش ازدتر هات المشاندن بله سپاس اول زاخوجان ود ناف اخافتنی خدا جی داد یار کرن کو گریدای وی کمکوجی یانجی بعینی ریباز کو اف کمکوجی پیکاتیه بدهان کمکوجی اندن در حقی جنین پیشنگ جنین شورشگر پیکاتنه لی اف یک وک سوج نای پیناسکرن صدام وی کی چیه یعنی چما کو کمکوجی کو در حقی جندا تین کرن به حسابن چما اف یک دکارن اوقاس حسان پیکورن كومكوجي دجلك آليان ده لسر جنان بيكتين يعني نتني كومكوجين يعني مينا أنجي بعيني رنجك ولسر شهيد ساكنة وهفالنوي أنجي هفال أفينغوي أو جنين دن بيك هاتنا بحمور رنجان دخازن جني قربكن دخازن جني تنبكن دخازن جنس جني طيبات ينكو ناف حركات آزادية ده جهد جرن تنبكن حيانا هاجي جن بالافران تين هدف قرتن هفالن جن تين هدف قرتن تين شهيد خستن بحمور رنجانجي دخازن جنين تنبكن وأف خطريجي حيانا هال لسر جنان بردوامه يعني أمني كان بيجم مادر باسكريج بركو دجمن هاري زيدا جراني داية تنكرن وقركرن الجنان أف يك تشاوي ورا سر راست كرن أنجي تشارة سر كرن أنجي مروف جيرا ببا برسف مروف دكارة بيجا دوي حركتا جنا كرد لسر حركات جن ين جيهاني ورم فكرن يعني تيكلين
جنین کرد به جنین جیهانی را وره خورد کرن چی قاس ریخستنین کو جبو مافی جنان آنجی آزادی جنان بانگ دکن به هفره ببن یک یعنی مروف دکاره بیجه آوا کرنا کانفدرالیزما جنا آزاد مروف آوا بکه به وی یکی مروف دکاره لهمبری کمکوژین لسر جنان ببه برسف تێکوشین بلندکردن تێکوشینا ژن بلندکردن دەنگێ ژنان بلندکردن ڕێخستنکردنا ژنێ پەروەردەکردنا ژنێ یعنی bi van tevahî aliyan mirov dikare bibe bersiv û yani bendekî ji van kumkujiyan re dîne û dîsa jî çi qas kumkujî çêbûne wê ji me re nebin şikestin wê ji me re nebin moral tunekirin yani çi qas kumkujî jî çêbûne em ê ji her hevaleke şehîd jî taybetmendiyeke wê خود پیک بینن وکه تفکر جن وکه رخصتنا جن امی خونن وان آنجی هیوین وان بکار خوا و بلندکرنا تکوشینا خوا پیک بینن آنجاق به وی رنگی مروف بکار و برسه بده دجمن ین کو دخوازن جنان تونه بکن و قر بکن یعنی دی ساجی جن و دوی خباتا خورد بکر رخصتنا خورد بکر تواهی جن جی در رخصتنا جن حرکت جن ده جه بگرن یعنی جنک جیل در و نمینه و خورد کرنا تکلین بجن جیهانی را سفید بیشم بله سپاس اول ریحان جبرم بر بداویا برنامه خواب دچن ام دخوازن کورد مساج اویا داوی جی ببیسن تایبتی جی هون وک ریخستن آجنیان جی وک تفگره کجن به بونایش یان جی به نیز بونا سال وگره و کمکوژی ام دخوازن هلوست اویا داوی جی ببیسن لما كو إنسان بخوازه مساج كي بده دنياي يعني اف دنياي كو حر تم خو كورو لال كريه جركه هنكي جوي كورو لال بينو خدر كافي جبركو اف إيريشن كل سرجن تيما شاندن سرجن كور تيما شاندن اگر اف بدنگی بردام بکی استبال سر همو جنین جهان وره مشاندن جبو وی کجی ام جی بانگامه جبو یکیتیا جنکی نتوی و گردونی ام دکن و داویه داجی یعنی اگر هرو شهید سکینه شهید کتی ام جوا که جن شبدار خطا وینه شبدار خطا شهیدن جبو آزادی جان خو فدا کرنه بله سپاس بله گهداروان هجا به اوایی ام گیشتن داویا خلک خوا به مرابو انداما کوردیناسیون کنگراستار اکانتون عفرین و شهبا ریحان علو ام سپاسیاتت کن ام جی سپاسیه ودکن سپاسیه برنامه ج شهبای سپاس هر وها انداما ناوندا لیکولین ژنولوژی یا کانتون عفرین و شهبا زاخوجان حسین ام سپاسیات اجد کن سپاس خوش بله گهداروان هجا به اوایی ام گیشتن داویا خلک خوا حیانی خلک کدن بمینن دخیر و خوشی